بليت ما شفان هيجا هر وكي كمل سر نقشة سوريا جديدي يعني لقلق جهين سوريا لقلق دفرين سوريا ميليشياتين بسر إيراني و إيجو هنا أرمان جوان ميليشياتان چيا جبون بايت جي ألمانيا عمر أبو ليلى ريببري جيبي جيكار آتورا جواكي ديرا زور 24 ميواني منه سلاف بوتا أبو ليلى دەستپێکێ یعنی من نەخشە سووریا نیشاندا و ئەv میلیشیاتین بسەر ئیرانی بەگۆ لەسەر vê nexşêne yani li tevaiya Sûriye belav bûne Ebu Leyla armanca wan çi ye ku li vê nexşê van cihan hemiya belav bûne kerem ke شكرا جزيلا على سلاف وسباسيوتكم للسيرفي ميفانداري ده راستيه ده هاجر ام فجرن بريانها ودما كوداعش سريه الدال باكور الرجلات سوريا للرقه ولديرا زوري ولحاسكي تبيرامه كوتشاوا هبيماني انا دولتي دجي داعش وهيزن سوريا ديمقراط هسدي دخواستن فيري خصني براستي وتغي ودمي لتيشنك دنا براوان ده هبو ودخواستن كو روسيا درباسي وده فري ببا روسيا جي ايران جي بقراني براستي واف ميليشياتن كو بقود رابورت خود بحث كرن ايران بلانك وي هبو بلانا بكيف نجي جبريانا هاجي او كو كنترول كرنا وی جه استراتژیکو باکوری رجلات سوریه تایبت دیرا زورید نبرا میادین و بکمال سرسینور عراق جبرکو جه کی استراتژیه او میلیشیات کو بسر ایران ونا کو هموجی لوید بجه بونه لعراق جی همان میلیشیات کو سر ایران ونا لباکوری رجلات سوریه تایبت لدیرا زوری حسکی هر وها لسرسینور عراق دیدم دو چند روزین داویده روزا ده تایبت از کارم بیشن چند آرمانج کردن راست هبوش بوام بنگهین امریکیین کو لدورین و کو کلگها عمر یا کو نیکو رمیلان و شدادجی اف گف براستین ننونن اف میلیشیات دماکو هاتنا باکوری رجلات سوریه پلانا وان هه و دمی قاسم سلیمانی اف پلان دانی بوش بو هاتنا وان دوی جغرافیا کو انها بريان هم بحث كرج بوكو ببن كيف السر هزن امريكي ابو ليلى دو خاصم بزانفم يعني قالوا افيك جبو السروريا سوريا نمطر سيداره خلكي سوريا تشاوا تماشا دكا هون تشاوا دنرخينن فيروشي فرم بله براستی پرسکه گله کی جه خودم سپاسیات کدم سروی پرسی مزنترین مترسی لسر سوریه جبلی مترسیا داعشی مترسیا ایرانی براستی نسر بنگهن امریکا تنی نهال وید شانه وان هنه ین وان ملیشیات برا راستی لسر وید جغرافیا کوم بحث کری لدجی ولاتین سویل کشتنی دکن رواندنی دکن باجانش خلکی دستین چالاکی و کریارن گلکی نبا شقرج دکن لسر عرده اف ملیشیاتین کسر به ایرانی فن براستی ناونیشان وان چیه ناونیشان وان تگدان آرامی نافچه باکور رجلاتی سوریه او ملیشیات کو عراقی جی درباسی باکور رجلات سوریه دبن چکو جبل خانه جوار درباس و بشتره درباسی حیات جولانی دبن سرسینور اسرائیل لقنه ترى لبنان جي أذكارم بيشم أف ميليشيات خط كوانيا فكري هيج عراقي درباس بحياتك هي سينوري عراقي وإسرائيلي وكنا هادي بين بيشوا لباشور اللبناني أفانا همو ميليشيات لويدا بشتفانيا واندك بشتفانيا هفدك أف ميليشيات كل درباس دبه عراقي درباس به أم وكو تورا درا زوريا 24 أم ببردوامي شوباندنا فان كريارين فان ميليشياتان دكن أم دبين كو أفانا قالك مترسيه كي قالك مزن السرسوري تجزاني كيكي أبو ليلى إيران بيجي تب بيونديا من بجروب ميليشيات نينا حتى يك قلمجي يك بينوجي قد آلي كاريك من ندى يوان أو جهداريا من جي ناكن إيران وصاد بيجي
هذه السخافة براستی اف یک نای قبول کردن براستی و سیاست ایرانی یکو پیرو دکه از بحث هدو تشتا بکم دلیل کی از پیشم خامنه ای بریا دو روزان بیان سه روزان لسر تویتر سر اکس گوت بو کو او پشتوانی وان میلیشیاتان کربو یعنی فرمان دابوان جبو بیرانینا کشتنا قاسم سلیانی یا دوم جی او جی او کشتیا ایرانی جی فرمان دابو کو بچه دریای سور حتی کو کاری خو وان کریاری خوی لتجی هزن ها پیمانان و هزن بیانی بکل دریای سور اوانا هم مجی نشانه نوی که نکو ایران پشتوانی وان میلیشیات کو وکان مدبیجن لیمن میلیشیات حوثی وک ایران دبیجه راست دبیجه از پشتوانی وان ناکم و پشتوانی وان گروپا ناکن باش قاسم سلیمانی با اوای کی اشکاره نچو سوریه و شر خلق سوریه کر خوینا بهزاران خلق سوریه دست قاسم سلیمانی ده نه اسماعیل قانجی بسربستی شامه و لوان دفریدن و شر خلق سوریه دکه پرانیا وام میلیشیات کلنهال سوریه نه خبسر ایرانی وینه فاطمیون و زینبیون و هناك میلیشیات دن وک میلیشیات بیانی میلیشیات حزب الله و میلیشیات دن اوانا هموجی ایران پشتوانی وان دکه لباکور رجلات سر اوانا همون نشانه چنه نشانه وی که کو ایران پشتوانی و میلیشیات دکه دخوازه پلان و استراتژیا کو او دخوازه سوریه لدنافچه به هموجی ماشینه براستی اوانا مترسی نتنجبو سوریه نه مترسی لسر عراقنا حطانها آرامي العراقي تشي نبويا أفناها أم ميليشيات هموجي مترسية كما زنن لسر النافشي بقشتية ولسر هاف بيمانيين أمريكانا أو يكود خوهول ددنكو آرامي لفان نافشيهم برقرار ببه سپاسیاتتکم عمر ابو لیلا ریو بری جی بی جی کار تورا دیرا زور 24 بونی لگلم